Bismillahirrahmanirrahim. Ndani ngaromba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarwafikishe harimwa haina za khairi, na homba Mwenyezi Mungu rikejuma wana nyeze fikra za uribeha harimwa umavu natija, na uomba Mungu za akili zaho umma wanansi wa Komor zike usoni hakuyu kabla ya heza nyitungu zisababishi waone zetaabu zarema harimwe masiwa zitike shobaha shauri beha harimwa wangamifu ngamrejezo dowomba Mungu zenye tunguza hatu hasababu ya heze mai rionao zitike shambo shauri beha mwanani ba utungu katangisando hawakatuka yao akili ngiyo mozitwa abonge rizamba ukaya owarongo wanro Mungu ya jo warehemu wamba mjizi wanrongoyo ndeuzi jo mwiso yeujwa zatubira yeurambu wanrongoze jaji ye kama rongoze jaja zitije wandu wajohamba kwa jambiu abonge mwanadamu wa utukufu Mwenyezi Mungu yamnikao hatendeza ya akili ijayi mfarikisha ibaina hahe na inyama ezadunga yabo sina zahane nyama nando utungu abonge Mungu harifarikisha ibaina hatuna zinyama hasibabu ya he akili netuka nyama yekana usiu yambi ya rendwa shaishari tafautisha deze akili rizinadi ukaye Malaysia he mwana mkomori yalelo nayo neze anki daratilo zozi fubani ranzido utotoni hatari honde banu si karifana nema Afrike mabani hatu wananyasi harimwa nzia zambwana zetarehi kazijasomesiwa harimwensia hatu zetarehi za usababisha mwanansi yake muungwana wa utauwa yalawehum duniani mrojine yake na moyo noe zanziwa wazikiri yoti ankida ya hemwana mkomori baka jasomesiwayo shaze ndimeza hatu zinulwa kazijalibu ala duan wandu wenji ngwari yao horumia ze akili za hao harimwembwana riwaswili hena mnekao deze ankida za hoa na wakomori wa juhanizo tarehi ya Komor ngiyo yabo zanongwekao nusunga zombe yao zijiri wajuao kaya zome ngoni mweze impossible wao juma hamba zukuraj harma wana mabani hatu ikayao wajuae moja shay moja kwa jajua ngamwendo draw bit sizama babi ngamridizi talathud ukaya embwana hensin ekanga nzoi wano hautungu mrufu wallahi ngarjowrondolo hata karina ubaki hata na hamasikitifu ze akti za hoa rondolao harimaze mbwana zinu do wasubuti kao tsimambiana kae mbwana yinu kanga nzoi wano hautungu mrufu hema irio nao owasubuti mashujaa wa utende ya mbwana harimwensi yinu wajo urondolo au wajo utula pirizo pia batina natija deja imwana nyasi muslimu hawedu na dingo batina natija na mingani mwambioni ya ukaya henisa mwanadamu ya juwa ukaya karna ushinda rishilia upando unu habo ritone zana za urishiliza upando unu usilamura ukubali unu ekahu tsorumiza Mwenyezi Mungu hamba Allahu akbar
gari tawakala Mwenyezi Mungu rende awakati ukawe shitsongezawa hutawakali Mungu dekanga wenaze kozi za hubitsa bahanu au za uhasulisha ze kozi kutina hata nzima hurumiza Mungu wende izorezo numaza kiirhabi izorezo numaza kiterrorist ukaleo ntina eshaba hashawane bwana ntumiliki hata ze solution pour restara hansina ze sababu za urenga ndena fronte ya adui leo ngojibeho komsa hautungu mwinchi unonu hazila taburio nao dezi utarumo wengwe usidihe ewa hebani hao yende harumanongwe kaongora mboka yosisidi ukaleo rikewa nrukume awandu jana hansi lona wandu ziwi wende wandu jana moroni wa fronte arme nationali na zombo gojuo we hamo tukuraj gojuo kango we hamo na nyuharu ma suicide shahubakisha ujopangeze otokola za matsosi udosi sawe hametsindu ketsina hazekatu fuma waru na wa ukajuka wao kwa na hezite hofuma mru halafu usedema na nyuo kutsina nongwe kati du courage na mwede bari mu miliani alors que eger jo hasulije ko wasubutiwa rondolo kabula zorizamba mfanya hama banu he na urongo he namna yinu abo nguonu hamentsingeda ondo tsiketswe na roshe masula hatsindo ukanende na hafe kabula no yakilike jahisa yakilike jahisa abonge na uwanzaribirilia babiri juwe philosophiquement kuna ujua wentegra Mwenyezi Mungu harima bwana itsona cause ani kuna ujua hamba Mwenyezi Mungu ngeye nasi philosophiquement ekifalsafa ya Kiislamu kena ukiri unambia ukaya bo Muhammad tawakali Mwenyezi Mungu banga sisi na wawende homba nani urumiza Mwenyezi Mungu harima bwana ikayao zila nongo Mwenyezi Mungu ya hamba ukaya ekanga nyinizo esharanga shimpermeteo ni mwendomba nani sitwangalie miono ntsina ze cause za unibe homba nani alors Mungu accepte ne ndomba nani ekanga mmilikize cause ze cause za unibe homba nani ntsumi nikihate silaha ya unibe homba nani alors ngamima janza maruvu au ngamina arme blanche contre arme noire wazoni behe harma bwana yo suicide harma sharia ya Kiislamu alors ya hukuma suicide hindi Mungu jo samihi wananyasi kao kudra ijai warenge na uhadharisho wasaya ukaya emairi onao harma nsinu itikedo nyitungu za uribe harma mbwa na inu batina akili baga joheshuwe watukufu wenza mvuyu wasubuti matende usoni wajo urondolo wonsi pia wasangwa wajo fungwa batina hata natija izonga mziju wao sha wasangwa onemba bizame dia za hao zeshe munga zotilwa wana video zangu wajo habonewa halafushi mru haonokaye bwana 2 jours za kamili ya front market janatija haruma upande wa hezori visioneo shamba biza de gamaterio alors que mbwana nzo ya suli ketsuta ya suli namna hii ngorduna mbio katu courage est-ce que abo wewe owengo wa haho abongo nono kabo ngoni fikiri liondo au wede wabilu ni retrograde wabaa mtsibirehe namna hiyo babirehe namna hiyo ngamjorondo pia sharikansi ya ukaya ekabade wanadamu wansipia wahafilia wadone mirobo njiao wadoishia zedege namna zedao wajuao kakartina hata pourcentage ya wasulishe mbwana ekari jarnugo za affrontement kani mbeho ni harima baba anuili mwelewe service de renseignement hensin yonkani hano panga wanulwano hasibabu ya hoshashi wa hensin no umavungwana no pitikili ulwaro hensin keja jomkinishiha wanrujana wafua obwe kontra hele jaishi ikeka bati wanrumengo minema jaishi watula zangu wavazeza hatu wafuliao mabani wananyao majeshi magaya objective yao ndini do urijua bomhama ndo we parando mi paramama umana mi mwana nyuhami uhatunda hubini nari wane bwana yinu alor wale hurongozo la mwana jaishi alor ke hurongozo ola mwana jaishi kama sasa fetilu kam kawandukume nyumba serikali patisiwa
kana shabiriti hajulo ande yakapata jau hajulo nabo mkakume ufikiro wojulo izo zonti pia ngamfikiro kaya wahenna abantu bajokawa ndukume ngani mwambione henna abantu bajokawa ndukume atawa wenji henna abantu bajokawa ndo atsana wanzo bafikirilie mbwana hensi bahabo ngabo shetwanisha serikali arumwa letengo hili ani musioni mtu sisteme era service de renseignement hensi mide mwambione ukao pitikili uwo mwinji keja jomkini sharike wandukume ngara frontole jeshi lyangu arfanyo dega ikeo watanua lo yabo waoti wana majeshi watula zenguo wafazongoza civili halafunga ukapablo wa mkeo na nyiharu mazedega wabehelebwe ube hao wawane helu wanao na ile asili ikedege hisa wojoona wojojula we wapata halafu wakati ujoka utawa waweche hawe shokale zina la hongu la rumali stinga mtsaha na rumka wa 20 harumwe bwana ushokaya eutsaha saidi goji aminuka wende wakana shabiriti wakapata ya kilio hambiyo kaiti jula joka sedide atokana shabiriti norika kun waleo norika kun abonge dohanza relewane ya ukaikaya nogodo ukaya na rijipu erende no kartu miliki harumwe mafunvu ukali onga sina 50% ya ushinzi waongo na 50% ya ushinzi ardo haruma frontma shakartsina hata pourcentage hata affrontma kartsina hata pourcentage unaanza mangalie haruma zenzinzidu zenziza Afrika hiyo ekaba fumru yode saimba nje zao unukomori yoranzi hale ekaba fanyisha usubutibo lo mrura yafu odo akatembwa nezi yao odo akatembwa ne pozenvu odo akatowa ndo wenji wa replier abongena rukubaliana ukaya raha kartina ze asbabu za kisharia za hafronte arme nationali mrati sindi hemru ba hongo mbeho haruma suicide emairi ona harumwentinu yatiwa atiri wasulishe wakati unu wasuli daraja za utojitoa humu duniani zenyi wengono warifikiri yao na ritangise nro baba nentinu kabati mrujoni hada ukaya yankida ya ukaya amiprenife nozikauhe omsomo woko japaro someso harumwentinu walazi yankida yizo kazi japaro someso harumwentinu shabona mruhando banani hombo Mwenyezi Mungu arudi na moyo shakabati mru ya poronu no kanga mondo na hafi harumwensi zoti fikra na malezi ya lelwa harumwe misomo ya hentinu ani tarehe historia hentinu idanganyiwa tarehe na historia yende ile la mashuja walo banu kwa jasomesiwa wafuwa jende demano kwa kabati sujaru mwentinu ya poro rehemlo habo ya ketarehe yansinu etarehe yoke wasomesa shayo husomesa Hitler ino wadungaya abonge narukubaliana ukaya embwana kena haswili heze nyitungu rilonizo wizoche shaye mbwana ngejo haswili ekai itendelwane yakili plus nezetaburizo nao parce que ngari aminio kaya ekari jibehe namna yinu ngari jowrondo pia sizamba banu kaya ekale jeish warambu wa ukaya hobe hakartushi ndaruziro ndo wando araru yode meyor soliso ya utsongezo wando watsambali zonga mjoka ngwa jofanya yabo mimi hunifikiriliaje wakati kawo hulindi muslimu harbi hafumwa huja publication publieo nezerezoni molonizo ensinu ketina rongoyo ekaturwa hitwa ebanu izongo konsujo nabi abaha noti hambia jana ukawowo kwa na urahoro hitwa paske waformewa wakewa subute namna yo waformewa waenshimvua waformewa waenshinzaya ukubalukanga bora ya joshida fanye batayi moroni 3 jours batsina ulamba hindu owenji wa replio mijini harma ulamba hindu harma kesto zanzaya
yode mana namdanuka ya mbwaneto na maingenieur yo keja paro arrive zonga mjuwao kakabatsi mbwana itona mbwaneto na ingenieur yo keja paro arrive mbaba hano wanule jeshi la lonti pia owenji nabokozi hazao mvunrovu shawo kwatu utajabaki shara nzinga bo ingenieur do wado trazoka kaga mondomba abantu fulani ngamjobi raheli fulani mwende mwahimena mna fulani mlinde wa fenjao ngemfenjao aniza mvuza hao na zitarumulao ni ingenieur sisi kawati ingenieur armembo na yinu alors na bogitsi mwambia nukanga mkubalu kentinungyo na rwasubuti wa utende hosoni sha mwanza mwangalie ngwajo urondolo onsi pia halafu mbwana ke na ujana natija parce que Komori mbwana yo uziye kaba fumndu na iho yo ukazane kaba fumndu amwangalie ranzijuza hata hunda leo kabati raia ujosubuti yafanye mbwana ya frontman namna yinu aba hange juba kishahar mwandime nruvu ani video na menace basi alors que déjà ba sabapote ya shiumbi zinu nisura kamone sanu karaha ya opposition yinu kwa jato ali ya enrazi parce que hata harma pourcent harmaze harma 100% kartina hata 1,0% ya utojini kashabaha ya ukare wa bauso garjo washinda karitina nyuma warjwao kangariko zao eske honu zisasuala minhu ambao zinuka solution ndini eske abwena namna ya bongo nshojo abongo ndeyo aungo fanyo hama abonga mine solution nsu yamba pour le moment ranti na solution wala nsu aminu kando aposo penga mdu na solution pour le moment abonge ye horumia utungua haturibe haruma suicide nsu aminu ka enrazio yonjema sina uransu rejeza opposant harmeme opposition armando wa opposition ya Komori Yusufu Madibwana hauzisiwe suala no hajibu kaya nguha amba wala tulqu bi aidikum ila tahluka hazisomea ubeidi mshanga mabo bandani hahe ukanjajo jua ukaya ya adui ha preparende ya nimeze yende ya nimeze halafu bo ubeidi ndinjibeze namna inunende nonsinaze shawiriza hu wa fronte kama sasa fatilia au yasoma wendhoya hatusonti pia zunzunso shidwelewa emanaye efrazi yao usfoma di bwana ya yamba hiyo itoma wendhoya tusonti pia hindri shailo ankili ya hewa yeche mathalan uka angolewa uka hojipu wa ya jibehe haruma mrikao katu umiliki hata percentage za wananaye zembwana za magunjini leo gujokao jibeha ishara shakisila mushimfisha mjinga ishara shakislamu shione saukai ikahu we ranya leo kuroha haruma yesubira ya usubiri ya zetabuzo na wane mfaume waha heze tabu yaho ni sawa ziubeha haruma nzia za mbwana sharianga shihuzi sao engo miliki hindrini shaujikina ishoka mkinini wasuline mbwana kutina hata bahawe sharia sho hukubaliwa kabada utona hata sababu ani kutina hata cause ani ze asbabu za urenga leo wanene adui kutumiliki hata 1% ya mbanongo ya utomshanga zabahu sharia shikubalia ukaya ikao habango wendo no ya kilise hambio ka kutina hata shau kutina hata solution wenda hufube sho hamba Allahu akbaru sharia shakiislamu shamba ufumfo wa kijinga yode hedi wahami sharia shakisla kashjaba abo mru hafuede shamba hafumfo wa kijinga yode hedi mtume ya ambe hadithi ya aya amba wala tulqu bi aidikum ila tahluka wanzo ende wafanye hazi wanzo ende haruma mbwana wanzo ende wafanye hena rogotoka oyonzi ze sababu za ubira wasuloba hanu kutina hata urdu force wende ikahangamia abo hufumfo wa kijinga eske zonde zilo masula idemana nabo ka philosophiquement yembwanari ifanya control ya he ondo arone sauze tabuzinu ngabwa katika o mimi na oritabiao mkiningo jwanza wentegre Mungu harumwe bwana no hambio kamnyezi Mungu kati harumwe bwana yini alafu to mkinishonona mabo mijibu sera la hanyonga oui philosophiquement mnyezi Mungu kati harumwe bwana parce que hauhuzisa ekanga wena ze cause za wenda harumwe bwana kutina baada utona ze cause hata uwaukaya
yetabuyo nawo iyo subiri ufikiri namna ujohunda shoba hashindwaji utawaula we harumwe subira ujibe haruma suicide hama mrumshe yalolwa ni mrumshe woi zihakiza kindusha katuziona zetabu za dola ningu ziono ne mabani hahengo andesiwa ondono ondoma hao ni sasabo nsia ono washe walula nuandro umeorojine otukufu walo nuo ne namna waenshiyo yerejoda honi shetani gutso mtangisa ndazi za ukaji hezi harumwa batime ya mwiso ya jichili ya lao dunia ani yode ndazi ya mwiso yofikiri mwanadamu yojoda tafikiri naye hali na balanga bosoliso ya twalaka ani twalaka dokaleo unrosheye nitahemrume mrojine bamkini ni yeshiro hamade helo ndono yeshiro alo kweli emrumshe ya fikiri za tabuya zonao hizo zote pia za mshiza hojihezaruma dernier etage ya jivurizi eske kweli kuparomba damu japaromba damu awange narikubali ukaya ho hi majau ramenga rafronte wa arme nationali kartu miliki hata 1% ya shoba shamkini nyi wananyasi mloma anga kanga mbehoze du courage vous pensez uka zilanga zipangao kurwa zinjahari mwe mihono ya hatu zirande ha kontrobali mrere mwaka akafu aniyode helibe semka ufikirize du courage zan sha minga mkubalukanga mwele wao kaya raha kartina eshwabaha sha fronte sha ngam aminio tena ukaya wo wongo ajofuma shango konti wefuma mndu embwane lale tinuketi hazekatu ufuma wanu zoti nizo nazo jona biya bezonga mjuo izoti nizo nidaona biya parce que zo saga mjuo parce que ezatendesa zisomo bafuma wanga yabo kantu kaya dena mna yo yonga jipani ya orende ke kwa na uridi wafuma wasa wajuridi wafume wasa nane ntu wajofanya zasa wajofuma wasa ya abembo ana yatingo henda we emashujangu atingo henda we hifa kanatija na mtangiseza mvuza ho wasubuti zijena natija na mkera dize mvuza ho wasubutu hantinu wabakisha watende warondolo abatina natija basi tafauti nezensi zila kulawe famndu wo mndwaria wende wafuwasa wa mndwaria wende hata wasili harumale jumba wa hutajwa linji hunu wakati bafa mrudesa rikubaloka abantu mruhufa halafu wandu ureje ingoni izono ngo mzijuao shanyu fikiri ze du courage mzi partageo gasindanyi rimwe miliani ani ngamfanyo hama wala zila zukauka kontrobali just cancel zibani hatu mriere mwaka akafu narikubaliana riamini ukayakili ya mwanadamu kejesa wandu wa opposition wajoshawambe raisu haidawula wene na akili yabo utsorati raisu haidawula kena akili wahotoka no tungu mruvu wavumizo raisu haidawula kaye na akili halafu we wengo kubaluka weno tungu mruvu na wengo joka utungu ko japaro tangisa mrundo shawotsobe hamndu de kudura ya Mungu yobe hate kamdu katatso tolwa kao shautungu ko japaro wasulisha mndo baba handu ndujo kana rankuin unyenye manyu kuifikiri lia hata yuhasuli shobanu hutajia sisi bangarambu wao ze provocations lo mijini hapa eonga nyinga mfikirio ka ya arrestation ya Dr. Karihila yafanywa juzi ila mira harerambu wazana ngoza ka hutajiwa bala yo karti wa jeni uka msaidie hawana mbwana mbeni hutifanyi hevoti hafanya henna zofanya hata zemeyor solution za mbeni ka unajua henda voti bambeni ka utisharia mbeni ka unajua henda voti bambeni giho ufavalu mbeni ka unajua hawana bwana ho serikali hata mbeni utike voti rele omra hana kabula ze voti bomsedie zibiri mbeni tenabo zabira zibiri hawa ya amani kwa filitre wandu harimo mjombeni bomsedie amkera dini mbeni hadisi inu kurdi wa filitre wandu wena belu harimo mjombeni ya hadafu mshinzi wa filitre mbeni utiparokabani haho wabelu
ridinga mhambio ka umraha wa haho uo kona usuibu eyamba mbeni huke wanadamu urudi huke watukufu detingo jowe hansi riwana nawe hata zavoti zila zibiri mbeni huefulia sambeni hunu hata mapiti wata mbeni kiesi ale atambaziwa paske sirele okabale mane juma ile wakabe hale jeshi la wakamala mdube ho jeshi kondoni sirika ujoka uloka ujoti mizimbeni hutiparo kanyora utijoparo enda haruma mashindano hundubani hahumbeni hashidana nawe izo akili razirambuwa tenari homo zirambuwa shabora mjuani ngarjoho mzingarani abonge msd mbeni ngo huye ngoje ebano shengo shaho na mbeni shimushijaje dawe na belu bala oana feeling mwaka wafanya mremembeni mbeni hubakisha namna yoto dusanyonga za kutodowana zindirambuwa ukele demirahama kautaha mbeni hukaye ngamjuo kaya ya amani ya utuliza mjia mbeni ngiyo bale sha wallahi billah ngamjini kotoma wa Mwenyezi Mungu ya ukabo belu mbenike na urantsuve hamrujo wana nawe hari mwema beya yonsi pia rawera msedie abonge bala nkakwaze nsuli dawe na belu mbeni huti hedamu osikuwa hezevoti zila henna ndazi yofanya muifanya emabani hanyo jama bianu kaya nazijourewa amani husikiri hambambeni kauna ujwahenda voti bambeni hokauti amani wojodoli ze kapwa kapwa yaho yiho shemma pitikili wayata mbeni banu ngaru hambi yao ensuri jo wajua baza fikira zao zirambuwa shensuri jo wajua mbeni banu ngojoona ngojo hamba keringe kujaparo waruma maana bomsedie emna roho mbi wao huo Mwenyezi Mungu yatukuza mbeni ya mbeni huke wandu huke walimu huke wajizi jome wa siasa harumwema bango yonsi pia kuna ushindo ubadilishe zo Mwenyezi Mungu yafanya bala sirelewa amjoma bani mna hadisi ilimwelewe watukufu njo ukaza yao mbeni le duzulila e surprise le jiri mbeni waremana na gendarmerie contre la lacrymogène alors le putulo limeziwa wahisa le putuilo kwa jaka no solution tsede toka rumie ze armonoir wadiso fuma bon timwambia nuke kikomora tukanwa fuma ozero hozo kashindu supporto karemer do fuma ye bwana andiso puhema so ranzido wakati za birukizo za tolwa haurenga wandu do wabe halapitana alors wenzao aboyo ngamina confirmation kaya mwana mkomori ujashida fronte mbabe za lacrymogène shaha fronte armoja ukejau izomra tsoparo ni hezizazo baminga mjokabo ngotoni be harma suicide alors zembwana zila zihisa emakaya mwazi yaheda muyati hambeni za nyumba zila zibisiwa na mjoma mbiani za nyumba zila zabisiwa eyahoa baada zibiswa mfumtsanu eyahoa wenyutiniwaza nyumba zila mro ngabonusu wenda harumwe daula watahe apesma wawambio kazi la nyumba za hatu wanawambeni wafanya zila risamihi belu ya basi karna usamihi parce que belu omraha ya ufikiri hafikire namna ilo kange bido omjiwambeni kamilurema parce que kama omjambeni kamilurema awela mabani hahe wadunga ushindana harumwe bwana za siasa wajuka zwa manyo no wambeni alors abo wandu ya watia mbeni ya wafilitre mbeni watanganyi henezila mabizara jirloni zo kontra wandu wao embana inuiti joparo hisa ani risaka de mabani hao wambeni riwasaka de si wambeni hunu atawese belu maudu yadwe jitembeleo serikalini kaha mabanu shila shamba shahahi tujoparo ndrabani hao banu mraha wori urambu wabo belu ila de mana wanuniza de jeshi lila batsowo ibatsowoda shawa jambeni ketina parce que normalement ekisharia andu wandu wa service de renseignement ajamba leo gartsaho Muhammad baada ya patiza gartsaho na do baada ya fenjao shamre meo mji kamili alori mjoka harmo mji ngabo watsuka harmo le baada shema na makafanya namna la
le jeshi la lireme mjikamilira wazadera watotora waduhazi ili rimtimizizeni mabani hanyu walo hunu watijoparo shindana na mbaba hanu. Alors ngamombo Mwenyezi Mungu wanama wambeni nusu wadiriko mraha huo wele wa ukaba nungarikubaliwa kensinge donai sha harimwa bade nsinge donai ngarichwao zero hombi za hoa ndu wa serse waloho sirikalini zembwana zahe beina haukangizo kapablo watowe mruhu dunia nino wagardeze plasi walonizo abonge mraha wori mrambuani ukaya bomsediye bobelu eyamba mbeni Mungu eyamba mbeni huke shatwira Mungu eyamba mbeni huke alikarani Mungu eyamba mbeni huke doktori karihila Mungu eyamba mbeni huke wanruwala Mwenyezi Mungu. Alors mbeni hunu hodo jirinyimani nziro si usuluhu emana ezaleo zinu zashi mpaka deheli wafikiri wena shetani utsanganyi heneze mbabizara jirakanizo wadzimane mapitsikili wa uruma wa jembeni banu watsiparo fikiri nzia ya Pacific todo chokampakari watafunya wansi pia hebelu maudu utijoshindane na bani aho mumbeni haruma ndogo za election maudu mbeni utijoparo ka kandida hende haruma election yode mana wakanza mbeni utijiri vote uridzihe na moyo abo batsubira kampani mbeni shambeni utijiri vote ridiwazi warume carte geographique ukasitandolo hunduniani omraha waho bobelu na msedie na mkazane banga bonsiwe nsinu ijopashia ngamjohenda ho mdu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.